بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا دتشي سرا وبولينك يا خبجمو ولا مرة واتكو دقيقة جواب دو خيسة ولا مرة دبتو وربادة nagayan uumamne nagayan duunuu waan jiru nagayan uumamne nuti hogguu jenne sammuudhaan yoo deebitee ilaalte kitaaba rabbii irra waan dubbatame kana yoonii fi akkanumattiin uumamee nagaumaa fayyaa yoo jechuu fakkeenyaaf afaanummaan nama jee yoo kaja'an taate nagaumaa fayyaa uumamuun kun ati eega rabbi si uume takkaa nagaumaa fayyaa bobbaate waan teetii takkaaf irratti hin arkin rabbii kiyyaan na godhaa jettee atuu teetiif irraa hin agarre takkaa nagaa fayyaan bobbaane wahiif malee illaa takkaaf malee gaxxamuu baattu haa ta'u hanga sii tahetti wahiif bobbaata wahiif malee hin bobbaatu namni wahiif malee bobbahu maraataadha haakima geeffamuu qaba. Waan silaa takkaa teetiifuu mataa keetirratti hin fudhatin waan namarratti hin fudhatin arkama keetirratti kan fudhatta. Rabbiin nagaumaan uumee an nagaumaan uumame nagaumaan uumame jechuun kun bilaashii jechuu hiikaan isaa akkanarra rabbiin ikkije wamaa khalaqna as-samaa'a wal arda wamaa baynahumaa baaxilaa dhaalika dhannu alladhiina kafaruu fawaylun lilladhiina kafaruu min annaar. Dachii samii nagaa fayyaan uumnee je nagaa fayyaa jechuun kun illaa waa takkaaf malee jechuu waa takkaaf malee waan godhu rabbiin wahiif godhaa uumamuu kee if gartee jirtaa obboleessa kabajamaa obboleettii kabajamtu uumamuu kee if garte kana hundarra ni dhugoomsita silaawu bilaashii jechuun moo firrattuu jibbite ifiinuu takkaan jenne ati eega rabbi si uume waan teetii ifiin hin jiin rabbii keetirra jechuun ni sodaataa ni qaanfattaasi sammuu akkas jettotuun qabdu qa sammuu lubbuu teetirratti tole sinjiini rabbii keetirratti tole yaa jettee yaaddeeti hogguun akkana jiru tapha sitti hin fakkaatin aliif jennee karaa alif laan baana amrii akhiraati jechuun waan jaba akka nama ta'uufitti amantu caala waaniin uumameefiin qabaa jechuu kana waayyuu caalaa godhuu qabda. Amansiisuun kun barbaachisaadha yeroo nagayaa odoo malakul mawti sitti hin dhufne akkasit amanteet ifirratti waan silaa hin jiin rabbii keetirratti hin jettu nagaya sin uumne waa'ee kanaa rabbi dubbatee maas aayata biroo keessatti afa hasibtum annamaa khalaqnaakum abathan taphaaf isin uumne seetanii je'eeti fata'aala allaahul malikul haq waan takka wahiif malee nagayaa fayyaa taphaaf uumuurraa qulqullaa'ee aayata juutti aanse nagaa fayyaa waa dalaguun arraba hiikkaan isaa jechuudha quraanni lama wali aane kun sitti hime nagaumaa fayyaa waa arkamsiisuun arraba irrina abbaa arkamsiiseeti atun jettu rabbii keetiin barakallahu fiik rabbii keetiin hin jettu nagaa fayyaadha arkamsiise jechuun ammoo biqaxi nazar ilaalcha kanuma as murtee zaata dubbii madaaltee arraba hiikkaan isaa dalagaa nama karooran qabne jechu nagaa fayya uume jechuun kun ahaa akka kana yoo keessa gabbuute akka nama ta'uufitti amantu caala wahiif na uumee jala muri nagaa fayyaa waan fittiin fudhati rabbii keetirratti hin fudhattu quraanni kana dubbatu ayatoota lamaan eegaree fuudhageenye kana ta'a qabxiin itti aantu tanirreefuu waliin jenne nagaa fayyaa nan ajjeesu waan jiru nagaa fayyaa nan ajjeesu waan takka meeshaan takka maaliif dalayde wayiifin dalage maaliif gootaa waan akkanaatiif hin godha laal irraan sii deebi'a maaliif si uume wahiif maaliif si jeessa wahiif kun lamaan nagaumaa fayya jechuun hiikkaan isaa arraba dalagaa nama irrina qabuuti rabbii keetiin akkana hin jettu rabbi balaa jalaa si haa baasu waaniin anaasa'u kanarra hiikkaan isaa dura sammuu teetirra dalaydeeti akkam haajuu duuba jetta deebitee zamanni duniyaa irra jirtu kun yeroo ifiin mari'attu tafakkar yaadadhu
lubbute yaadachiisi wanni lubbute tirasi fardiidha wanni takkan arkamin dubbii tana dabaafaturra wanni si jabduudha tokko dachirratti hin arkamin maalif hadafa takka wahiif dhufte wahiif deemta dhufuun kee dhugaadha deemuun kee dhugaa tullachuu shakkiin qabdu nagaafa yaada jechi juuqu yoo akhi nama qalbii rasi dhufe inni kaansa arraba kana duuba rabbii keetirratti hin jettu ati irri na jaama hogguun uume nagaumma kanun kaafne nu dhiisennaan subhaanallahi ammaa yasifuun je'e rabbiin quraana keessatti edaa dalagaa tana dalagaa rabbiin hin mallee jechuudha gartee bara nagayaa fayyaa dalaguu jechuu asirra dhaabbatee isliminnaa gaafatee tokko isliminnaa waa sadii deebisaa waa sadii qabdi jeen eeysaa dhuftee maaliif si fidee eeysa si oofaa waa sadii barakallahu fiikum ciccimoo ummata keenya kabajamoo islaama aaqiltoota mee dubbii tana jala laala duuda dachi nu lallaba maal kajuu deebisaa dubbii tana namni itti qabu hundi asaaba'u kaan amantii kanaatiyyuu hundi wahuma feete himadhu wahuma sirraa gaffoote himadhu dura deebi'uma dubbii tanaa kenni maal kajuu maaltu si fidee maaliif si fidee dhuftee jirta eeysa si oofaa amnarra jirta sadii wahiif na fide anaan jirre na fide wahiif na fide wahiif na oofa nama tokkoon nama qabee fide abalu na fide maaliif na fide abbaa na fide waan na fideef beeka yoo waan na fideef wallaale maal janiin nama karoora hin qabne janiin beeki uuma rabbiitiin akkana jani alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiifu al-khabiir sa inni uume waan uume akkatti uume waan uumeef hin beeku ni beekaa kaju gaafii sadeen tanaa deebisaadha maalin irraa baane waa lamaan irraa baane nagaumaan dhufe sammuu jettu barbaadeetiin dhabe nagaumana oofa sammuu jettus barbaadeetiin dhabe itti yaadi rabbii keetitti harka kenni akka duniyaa akhiraa milkooytu tahi barakallahu fiikum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh